Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council shen kan salit jungo ya ka kper rep dawai kan bat jongga council ka badon hajrong ulum sopet beneng bat hakajo ka por ban le jungo ru ya ka shlem ai jing hikai ya ki bakwa ban sumar da ki dawai kan bat u executive member ka KHADC u ba Tito Starwell Kine hakjing kren bat kilat pathai ku bor hadin balawai ka jing yalang jongka Khasi Traditional Medicine Commission jongka KHADC ulai tho bakjing thau ya kani ka commission kalong ban kersyan bat ban yarap ya ki nong sumar dawai kembat jongka rilom Khasi bat khnang ban pen snguthu ru ya ki paj ba nong shong snong ya ka jing koridor jongki klau ki betap ki badap dagi dawai kembat ki balong ki jing mentoi na ka benta ka jing embryo kini kita meeting ke Paningkong jong ke Khasi Traditional Medicine Commission nilai kedua mutasi nomor ba kini ke commission yang sedang ada usnam arca kada bat hadin ba lari konstitusi kana kapor sepapor ya kini ke isi ke bat mai minta ila ciri yang aku ia mencharge kini ke commission ba kini ke department ba ke joko kapor lalu commission man joko kini ke commission di apa yang kedua mentasi ki kam kim dadon ni ki kam ki ba konsan dari ke ba konsan kalau bang ibu dia ya ki kam ki balale ada kini ke commission kini ki senam ki balada dan lagi record ki bang yo kalau banadu ke senam arja khatnyo banai ba khala ndu tarik ke dalam meeting but nadu kini ke senam arja khatnyo kam semdan anu naga meeting jo commission de lairai mitasi kalau ban pendap syua ya ke konsep paper lani ya ke DPR ke ba nilai IT hakani ke MLCU bahkan pengkreat ya ke konsep paper dan rehadu mentak ngim symbio ya ke konsep paper ke biang bak haju kapol nama kelas lam tinggilah rai mentak si ban review ya ka bat bangin thok biang ke MLCU bahkan submit biang dak fresh konsep paper syangani ke commission institut ngira ya bu la arfu aktarik bangin de inspect ika bani pek hadu kat nu kani kam ngalayan ba ta jikwa je kani commission kalau mandap no kani ka institut nang bangin la man rekam ya ki ki jiktu kat kani ka commission ke ba ngi la tum ni po de commission ta jikwa pol ngi la rai ya ka ban perken mau biang ya sub komiti ke balatung dengan commission gisnam biladap naga bentaban perkre ya ki guidelines dan ki kriteria naga bentaban aino ya registration naga bentag ini ki Khasi Traditional Healers ke jung nama hadu bentang impat la man register ya ki kidang don ki application ki la don ke balai pungut dan rei nama bang impat dap ini guidelines dengan impat la man ai ke registration. Dengan larai bahkan next meeting, ingin siapa ni ke report dengan ingin committee, ingin siapa step no ikban register ini traditional healers gitu ni. Harga juga por mila shim larai keban wan rabi ke next meeting nak minta ke logo jom ke commission. Kalau don kejing pengkreat nak kalian di way nak dekat dalam commission bagi nong pelang in sawan rah kan next meeting nak minta manio kan approve no kini kan logo administrative block kini ke office dan kini ke institute nak kita di classroom nak bentaban aji kai nak minta kini ki samla ki jui nak ki bakwa kan tip syapang kas sumar Khasi nak don ke library bahkan dan juga terapi room. Te ngisutu nak plan ke ba ladap sna kemut keempat biang. Tentang dan pun ki lipat ki building ki bang haban sna atau ke institut. Te kan ingin sarang ni selek lah Simon D manipet. Te ingin sarai ke bang haban le chu. Apa mereka estimate? Ka estimate baru kedai sankrun nyulak kendai pula aja
kumbalong ni ibaki kisuyang halaki jong ki kejat mundan manu ban tim ti mundan manu ban yarap iki mundan manu ban ong ban itu ru yaki ngidon kam ka dakaan ban itu ingini namar ngi iya kasap ka jong ki bro mundan malak ban len ba kadawai khasi ke jungi kalong ko bam trekau lani bakini ginong sumar khasi jungi kimdei ki bat trekau ki bam trekau tenrei dan pat ban ong ban recognize iki mo ban itu iki dan lembaga ni ke commission ke ba ke district council kalasna bangila yoru da ka kalong ban itu iki adu mentang ila ong pi menang pat don jimpai tenrei ngidang khot iki ban register ban ni de kombalong na du islam gula da kila apply kembali pungut dan namar bang impat isu registration besi kiwi kimpat lah kan apply dan rela lada ngila asim yang karai lani ngila adep approve ban register iki tegamut kibabun hikin nasawan ban register namar pidi bersutu aba ong ai dawai kasi pisutu mdi baki sim dawai nasaba di maki basnani di maki batung di maki babat kibali iwat ikan bat kelen ki klau ki tap te ke jing tu jo ni commission kalau ndai tamban ong ban pen seluruh gini nong da ai da wai kasi le ke jo ko poru kumno ban preserve mo ban yadai ni ki kan bat ki ba asdam bandu jai ba asdam bandu jai tangan ni dari jongi te ke jing tu lomba ni kalau ban ki kai ki bri ki jongi kumno ban rap ban sutu ya ke jing koridor jong kini ki kan bat ini kalau ba kini ki dawai ki ba mensua ke berim ke baca entah kelah sedang bandu cai haki babun ke caka namar ba kinong song kinong apa nong kendong kim sung tu bagan ni ke klau ke betap kelong ke bokordor hadu kata ba benar tak kadau ke kawan rakyat ke jinge ki thang pathari kilum kiwa ki kembat ki badon na kilum kiwa bar khoi ke mot kala inglo nosel ke mot kampat simkhia ayo kampat simkhia ayo ngiyeng hala jong kicak kampus simke cak kilong kumba lai pesan teli iki apa ni tak ketemu ni jar keteng kemut muni bang ni ong ni bet kemut la hamstam man yo na tahu ni dawai kansar ni ro bola hamstam ha ban yo ni ro mata kini ki dawai kenyang ro ke hamstam ha ban yo ini ki dawai ki bangi ai kini ki kentei ki ba lai shong purim bun senam mereka kim pun khon itu kimi tang pala otobar kim shemi ibaro shisna tang ma otobar namar babun ki kentei ngala sumar ki ba klemi khon ni ai dak tu ki dawai ki khon nak tak da kimi tang pala otobar tak da khot yu ta dawai bo mi ta ngi ong bay utit tabar ki long kumutit mi hisna tambah tabar hi lain bana tabar uklemmi ata kum kini ki dawai ki bri ki ba shong ma ru tu dawai ru tu ba stom man yo mar tu long hakiding ta kim dan kiding ki ba he tu ki dawai kemut kim long haki tu kiding dan kiding ki ba he ba tu dawai ni tu long tu ding turu dawai ban shong ma ba stom ha ban yo